Kua whakaitia te tono a te runanga o Ngaitahu me te papaata whai, e te minita i ngā take taiao a Nick Smith. E whakarereke ana te tono i te whā omo wai mo te roto o te waihora. He mea whakahoki te mana o te paparoto kia Ngaitahu i te whakataunga o a rātau kokoraho. Kei waho tata atu te waihora i te whaitua nui o Tautahi. Pauri ana te āhua o te waihora i te rangi nei, he oi ko te mea pauri kēpea e hara tēnei i te āhuatanga hou. She's pretty rough. It's high pollutant in it, a lot of nitrates in it. We have algal blooms pretty much on a regular basis. E ai ki tētahi ripuata wai, ko te waihora te roto paru rawa tuarua o Aotearoa. He oi kei te mahi tahi te runanga o Ngaitahu me te papaata whai, a kātahi anō ka whakaitia tā rātau tono ki te minita i ngā take taiao a Nick Smith, hei whakarereke i te ture whaoma wai o te roto. This is something that we've been pushing for a number of years. And it's part of what's in our claim process around the ownership of the bed of Lake Waihora. It's about restoring it, getting it back so that it's healthy for everyone's use. Ko te hiahia o Ngaitahu kia whakaritea he repo taiao hei whakapakari ake ngā momo ika katoa o te roto, kia whakatūria e tahi āhuatanga hei tohu i tō rātau hononga ki aia, me te whakarereke i ngā whakahaere mahinga kai tiakitanga hoki. I tēnei wā ko ngā manu noiho tērā e ātamana ki tiana, o tira ko ngā momo pērā i ngā tuna me ngā pātiki kua mahu e iho. The changes that we've brought in will allow us to open the lake at the time of where the fish species come in, so we can get recruitment of new fish into the lake, and it'll help us to clean the lake a bit better. Kua tukuna te take nei e te minita ki te kaunihera taiao o Waitaha, mā rātau e whakatairanga e whakarite hui hoki mō ngā tāpaitanga kōrero a te hapori whānui. Ko te whakapai hei tērā marama puta i te roanga o ngā whakamārama. Mikey Sherman, Te Karere.